akaletewa habari mifugo yake, kondoo wake, moto umeshuka ukawateketeza. Anasema ni mimi pekee nimebaki kukuletea habari. Huyu mtu alikuwa ni mtu mkuu sana. Mara akaja mwingine anasema ni mimi pekee, pepo umevuma umezipiga pande zote nne za nyumba ikadondoka, wote wamekufa, ni mimi pekee niliyebaki. Leo ni habari ya neno la Mungu, kutii kwa wenye uwezo na wenye mamlaka. Yona alipofika Ninawi akisema, sasa ni siku 30, siku 10 zimebakia, msipotii kwa mwenye uwezo na mwenye mamlaka, Ninawi itaangamia. Ndugu, isikie neno la Mungu, yasikie maneno haya. Mungu hana jambo kwako, ikutii kwa wenye uwezo na wenye mamlaka. Wakati huu ninapoenda kumuita mwenye uwezo na mwenye mamlaka, sema na moyo wako, sema na moyo wako, sema na moyo wako. Shetani alikuwa akizunguka duniani akizichungulia akili za wanadamu. Akaiona akili ya Ayubu imeshikamana na Mungu, wala haimwazii upumbavu Mungu, wala haimwazii mabaya Mungu. Shetani kila anapozunguka anaikuta akili ya Ayubu imeshikamana na Mungu. Naomba Muumba mbingu na nchi, hakuna mwenye mamlaka kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Wakati na majira haya tunapoenda kuomba, tunapoenda Baba kushuka mbele zako Baba, umesema neno lako tumelisikia Baba, tukatii kama jinsi ilivyotii Ninawi, tukatii kama jinsi Ninawi ilivyojifungia dunia ikatii. Wakati na majira haya tunaomba sasa, tunashuka chini hapo